Pemirsa kewentenan tetiga desa adat ring kecamatan Pakutatan, Rauhe Mangkin sampun medui genah melasti ring segara pulukan. Desa adat pulukan sarang desa adat Manggisari, miwah desa adat medui cumpu tur nunas tanah timbul, ring segara pulukan angin genah ring sejeroning yang renyepi. Antuk maundagan genah sanewenten ring wates desa Medewi Unucap sampun kuangun silitunggil nyane padmesana. Bendesa Desa Adat Pulukan iketut sarta mausang genah melasti saking permohonan tetiga desa adat ring tanah timbul majeng Bupati Jembrane sampun kacumpuin. Raris kaicen taler wantuan anggen puangunan miwah penataan. Paiketan dane kesarengin krama ring tetiga desa adat Inucap ngaturang pramo suksme tiel sampun kacumpuin taler sangkaning sampun kaicen wantuan puangunan utamanyane padmesana genah yoli miwah pemiosan. Ketiga desa adat Raris Pacang ngemargiang upacara pemelastian nemonin Rahina Purnama tanggal selai Januari risampun wangunan kapuputang. Kerencanayang ring pura ring segara pulukan Inucap Pacang kabecikang tur wenten akses jalan. Ring kuentenan margi sani Pacang kuangun taler kuantu saking krama kantos cikang are. Asa punika taler petajo desa adat pulukan Imade Yudiantara Mausang. Ring kuentenan genah melasti ring pulukan kekawitin dawa COVID-19 nelintang. Santukan krama nenten sidang ngemargiang melasti. Desa adat pulukan sadurung nyaning laksana yang melati nyang renyepi kesarengin asah duren. Raris embas pikayunan antuk ngemargiang melasti pereragan ring segara pulukan tur kasokong pawawahan saking desa adat miwah tokoh adat antuk ngangge tanah timbul ring desa adat pulukan. Desa adat ngaptiang majang Bupati Jembrane mangdeside kedadosang ngangge tanah timbul Inucap tur kacumpuin. Krama Manggisari miwah Medewi taler side ngemargiang pemelastian ring tanah timbul Inucap. Surya Dharma Bali Pos Nguningayang.